Haga jingla kai Women Premier League Playoff haprenga Gujarat Giant Persha eka Delhi Capital. Aba pai jingla ke jingla kai ki thele kai junga Delhi Capital. Kilo khur ga nam job adin bakilala aban perlim ki thele kai junga Gujarat Giant dah nya weekend. Baleng bang ne jing job ka Delhi Capital kaliyo ban Rung shaka final. Haga jingla kai DFB Pokal quarter final haprenga Leverkusen Persha eka St. Pauli. Haga ne jingla kai ka Leverkusen kala khur ga nam job adin bakalala aban perlim ya ka St. Pauli dalai lanot. Haga jingla kai Serie A prengka bolok na Persha eka AC Milan haba pai jang ne jingla kai ka AC Milan kala khur ga nam job adin bakalala aban perlim ya ka bolok na dalai lanot. Haga jingla kai French Cup round of 16 haprenga Marseille Persha eka Rennes. Haga ne jingla kai ka Marseille kala khur ga nam job adin bakalala aban perlim ya ka Rennes dalai lanot. Haga jingla kai Copa del Rey quarter final haprenga Albacete Persha eka Barcelona. Aba pai jang ne jingla kai ka Barcelona kala khur ga nam job adin bakalala aban perlim ya ka Albacete da ar la kawai. Baria gini ki ar gol jong ka Barcelona la yo ban Thep nengkong leng bau Yamal haga min ka belai khandai. Baria ka gol ka ba ar la yo ban Thep leng bau Araujo haga minit ka basan phun riu. Haga jingla kai EFL Cup semi final second leg haprenga Arsenal Persha eka Chelsea. Haga ne jingla kai second leg kalong jingla kai ka ba Maria Khaj haga ba baro arteli ki kenhun ki klemla aban pen ki jan nadu basdang ka jingla kai adu bokot ka khandai minit badai haga additional time kata haga min ka ba khandai plus nyau ka Arsenal ka liya ban Thep ya ka gol ka banengkong haga ne jingla kai leng bau Hawet baleng ba ka ne sigol la penlong ka Arsenal bakan khori ka nam job haga ne jingla kai second leg da sigol lanot bat gum juru kala la ban lem ya ka Chelsea haga gol aggregate da saula ar